Bonjour la famille, hidon yida hidon teddina. Don andi sibe top ande mfuta jalon ko be adoto wiude ko en nati ka en yaltata dum ko kadina e ka groan Aji le king e pay kunsare onon kadi on nati ka on yaltata ha nyande yawmal qiyam be buganike on dolin on maddike menen nako hayloto don nder lagine don wola intéressé men ko yon yaltu lagine men ya c'est ce qui nous intéresse on nati ka on yaltata wanya to bante do groano animo be men bennete anati ka yaltata hinna anati ka yaltata dum ko ka hebula dubi je la to banede fi jangol groano onon fa hande on jalinkintoni mosinkino don kono non tigi don andi nano sikkirno don non woniri on nati ka on yaltata ha nyande yawmal qiyam on nati tumbu ya chata yalton lagine ende minani pay ko sarne do way mi ay Amerique mi tare ma wadani ni je te jure dumbu ya achanta on hay goto parce que hay goto mo ngala namo nafa aji joga ki diplôme di ko nafa dumbu ya anga joga ki diplôme ko nafa dumbu ya on fetin kini ke habe dayniyo be dayniyo ha on lobbi ke nder ton ndar mawdo mela bayon don non hari duda duma en fait na neddo mardo ha duma tombe haja kay makko lui il est sorti mi jonni on défi bay kunsare Aji le king yo be yaltu lagine yen inembe be inambe yalti lagine yembe yaltata on nati ka on yaltata aduna on perdi communauté mon on perdi ndimu mon on nati e jahannama mon ko dernier ngurda mon da won no wurude ni ça c'est d'office ko yon andu don watton dum ka hore mon andon kadi muradu mo on nati ka on yaltata ha nyande yawmal qiyam dum ko am pay ko sare Aji le king onon dodi do nafigi yagal fo kanyum e milante yagal metti tayo na watta na juufugol do yaalu be lambe be yidu don fop ko yo menem men yiudum be nginna dumbu yala problème men tipo lagine ma dum damaro ma wobbe go dumbu ya sino jodi min la ngecci mo min ngodi siko joyre mi janna e mo ko bandi yagal yangal hulugol alla e joga gol pinka ko dum don petto ko joga gol pinka petto buri la bandi yagal lamburi mo la ngecci mo ampay ko sare stay ko vrebi do gorko yaltu lagine meya awata yaltu de anda kadi dumbu ya feta o yino ma andita ya natino don yidu do ngarda don e soit disant télé on arda yennuda modi sori yennuda fulbe be darida wiuda weybe ko fenande jokki waccituma yaltuda cette fois-ci yobi pasima din yalta bayda andi gine ko wela mawo ko wela mako wonda Sénégal ko hebata Sénégal ko anduda don ko e ko andara don ko e intérêt ma wondi tondi di ala nama lagine on lawaki on lowi la welti vrai ko hoto lagine ko nandi ko welti ko hoto don ko parce que on yakkay ere mon denge jamfa mon kan on fop mon ko dum merno yewtugol mimmi junnata do e kadi julirde den labi ko ma kaldu yanke ben hettande julirde den labi ko ma kaldu yanke ben hettande si futankejo wawa lamade e nder lagine den julirde kataba kanyum e kala ko haddirte futankejo ara o lamatake ko duande jasede piji din fop yaltine leyton parce que dum na hande fuddi ko duubi ko renseignement labudo posmi hendi julirde den labi ko kaldu yanke ben duande hettude e sibe hettinde kadi nde jase nder ton ko kataba e piji ko woni nder ton kon fop yaltine hayke fiyo futankejo waw jawrugol yeso ngol kongol en tuttatangol ko le combat continue he kono sida jokki gonga ko yimbe yennete ko yimbe halata anta yennu tun goddo si gonga kan non fewta ko malaikaajo wi o malaikaajo do no wadiri no wonano ngalla nulirnomo na fere non tagado mo alla windi neddo halnay mo gonga tun ko inna da yenni mo goddo yennado goddo ko mi woli ko mi répétay an pay kun sare Aji le king on nati ka on yaltata andi sibe to banden on no be nata en nati ka yaltata ka gruan ko non way julirde den labi ko duande jasede nde jase nder ton fop kataba kanyum e piji fop irte nder ton kaldu yanke be labe be hetta julirde den be watta julnugol ka julirde labe si pullo futa bantoto si labe kajo bantoto komi yotton ko sono fala onyu ay tal kuro afa bi jango komi inni à partir de ko be do woni julnude don o famille do woni don toujours pullo futa e batala mo nyande o malgiyam onon waday be photoji soit disant ko sage beni on nafigi naro suma yondi no don tippingala ko engal kasi FDG don tippingala ka badru ko nafigi wona on ko nafigi
ngalaka UFDG ngalaka Badru ase koto woni dawa ay wadde photo Badru oui na yidi Badru c'est ça di futa yetta ka di photo sellu dalen kola je suis le UFDG Badru ebe mum fo no tawa ko hadi pour le futa lamo ça je répète comme akal du yanke be labe be hetta julir de mabbe den si julir den hettama ndi nettoyer hande laba pos katabaji ko woni lay ton ko fop itte ko pullo lamo to labe ko teddungal lemon lando pula wassalam